Kuva igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cyatangira, nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika kigeze gitwara igikombe cy'isi. Ibi bisobanuye ko Abanyafurika bagomba gukora cyane batikoresheje kugira ngo bagere ku ntego zabo ndetse no ku bintu tubona nk'aho bidashoboka. Gusa bino ni ibintu bishoboka. Hari ibintu byinshi byagiye bihishwa, ariko kano kanya mbazaniye kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa 5/5. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe aho hasi, ugakora like, ugakora na comment kugira ngo tuze kubona yuko turi kumwe. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda imaze gukina imikino 8. Gusa muri iyo 8 ntago yigize ibasha kuba yayitsindamo yose. Yatsinzemo imikino 3, inganya 2, itsindwa 2. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero yaje kuba yakwitabira aya marushanwa yo gushaka igikombe cy'isi kugira ngo nayo ihatane mu kugira ngo bazabone uko bajya gukina igikombe cy'isi. Gusa abantu benshi ntago bazi amafaranga aba ari muri iyi mikino, dore ko ari byo ngiye kuba nabasangiza. Gusa bibuze gukora subscribe ku mwanya wa mbere. Burya bamaze gusobanura neza ukuntu buri ekipe igenda ihabwa amafaranga bitewe n'icyiciro igiye igezemo. Turaza nko gusanga mu kwiyandikisha gusa, kwiyandikisha kuza gukina mu gikombe cy'isi, ubwo ni nyuma y'uko mwatangiriye gukina mushaka amajonjora y'itike yo kwinjira mu gikombe cy'isi. Amakuru amaze kuba yajya hanze rero ngo burya kwiyandikisha gusa baguhereza miliyoni 1, hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika kugira ngo uze gukina igikombe cy'isi. Iyo umaze gukina umukino wa mbere, gutsinda umukino wa mbere muri groupe ubarizwamo, bishyura miliyoni 2 iyo uramutse utsinze uwo mukino. Iyo utsinze umukino usoza itsinda, cyangwa se kwa kundi bakina umukino bari kugenda bakuranwamo, burya uriya mukino FIFA ihemba iyo kipe y'igihugu miliyoni zisaga 7 z'amadolari y'Amerika. Gusa iyo uhanganyije umukino umwe, buri kipe 2 iyo zinganyije umukino umwe, ekipe ihabwa miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika. Tukahita tugaruka iyo umukino urangiye cyangwa se itsinzi yabonetse, kwa kundi bahatanira umwanya wa 3, FIFA yishyura ekipe cyangwa se ekipe y'igihugu miliyoni 13 z'amadolari y'Amerika. Iyo ekipe y'igihugu igeze ku mukino wa nyuma, umwe twita demi finale, ihembwa amafaranga miliyoni 21 z'amadolari y'Amerika. Mwumve icyo kintu. Gutsinda finale y'igikombe cy'isi, ubwo dukuyemo ibihembo by'abakinnyi, dukuyemo ibihembo by'umutoza, dukuyemo imidari yambikwa abakinnyi ndetse n'abatoza ndetse n'abasimbura, ekipe bayihereza miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika nka ekipe itwaye igikombe cy'isi. Gusa ibi ntago ari ibingibi gusa biba kuri ekipe itwaye finali y'igikombe cy'isi, kubera yuko ihita itangira kubona isoko ryo kwamamaza ibigo bigiye bitandukanye, ikagenda ibyamamariza imyenda, inkweto, amamodoka, indege, ibiki n'ibiki. Ubu usanga hano ni ahantu haba harashowemo amafaranga menshi ibigo by'imari byarazanye kugira ngo babashe kuba bakwamamariza muri kino gikombe cy'isi. Dore ko kuva isi yaremwa nta kindi kintu cyari bwahuze abantu benshi usibye umupira w'amaguru. Nyuma y'umuziki uhuzwa n'abantu benshi, nawo
umupira w'amaguru wowo ni akarusho kubera yuko umuntu ashobora kuva mu gihugu cya kure cyane akaza kurebera umupira w'amaguru i Kigali. Ibyo bintu rero sinzi ukuntu murimo murabyumva, gusa mureke tubanze twirebere, ese ikipe yacu Amavubi ashobora kuba yagira hehe se, ashobora kuba yagera kuki kugira ngo tubashe kuba twakwitabira aya marushanwa y'igikombe cy'isi? Ese aya majonjora yo dushobora kuzayarenga? Tuje kurebera hamwe rero ibyagiye biranga aya majonjora, cyane cyane ikipe y'u Rwanda yagiye inyuramo. Nk'uko tubigarutseho, murabyibuka neza ubwo amarushanwa yatangizwaga, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ntabwo byaje kuba byagenda neza kubera yuko yaje kuba yanganya umukino wayo wa mbere. Gusa ikiza nuko imaze kuba yanganya imikino 3, ikaba yaratsinzwe imikino 2, igatsinda imikino 3. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko ikipe y'u Rwanda iri ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'agateganyo rushobora guhinduka igihe u Rwanda ruzaba ruri kwakira ekipe ya Benin bazakina ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2025 uyu mwaka. Kiriya gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda ishobora kuzabona amahirwe ikaba yatsinda Benin, ikaza kuba yakongererwa amahirwe kubera yuko iramutse itsinzwe igitego cyangwa se itsinzwe uriya mukino tayari twaba tuvuye mu cy'isi. Ariko mbibutse neza ko ekipe ya mbere iri mu matsinda cyangwa se ikipe iyoboye iyindi mu itsinda, yoyo ihita ihabwa qualification itagoranye. Ubwo ekipe ya kabiri niyo iza gutegereza uko izindi zatsinze kugira ngo izabone uko ikina nayo ihabwe qualification ihita ijya mu gikombe cy'isi. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda niramuka ikinnye iyi match ya Benin ndetse ikaza igatsinda n'iyi match ya kabiri izakinamo na South Africa ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10, niramuka itsinze iyi match ikipe y'u Rwanda izahita ibona tike ijya mu gikombe cy'isi. Gusa ibi bintu abanyarwanda benshi ntabwo baba babizi, nta nubwo baba bashaka kubikurikirana bitewe nuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda itameze neza muri aya marushanwa. Gusa icyo nagira ngo nkubwire nuko ngira ngo turebere hamwe, turamutse dufashije iyi ekipe yacu y'igihugu ikabasha kuba yagera kuri iyi finali cyangwa se ikaba yatsinda zino match ebyiri, nirwo rufunguzo ruhari rwonyine rwo kugira ngo ibashe kuba yabona iyi tike y'igikombe cy'isi. Nta byo kunganya, ni ugutsinda iyi mikino 2 gusa ikahita igera mu gikombe cy'isi, tukabona igikombe cy'isi u Rwanda rwakigezemo. Khalfan Govinda ni wigeze kubiririmba, agize ubushobozi niho yakohereza ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikajya gukina igikombe cy'isi. Ariko nabyo birashoboka, mabari iridunda, match iridunda, gusa ibi bintu birakomeye. South Africa ni ekipe tutigeze dutsinda, ndakeka Benin yo twigeze twarakinnye, kanze mbarebere, Benin twarakinnye, Benin tuyitsinda ibitego 2. Ibi byo birashoboka ko dushobora kuba twakina na Benin tukaba twayitsinda. Ariko South Africa nayo biragoye cyane kubera ko South Africa ifite abakinnyi benshi bakina i Burayi, ikagira abakinnyi benshi baba star kandi bamenyereye iyi mikino mpuzamahanga iri ku rwego nkuru nguru. Ibi rero biraza kuba byasaba iki ikipe y'igihugu y'u Rwanda? Iraza kuba yakoresha imbaraga itigeze ikoresha kugira ngo izabashe kuba yatsinda uyu mukino wa Benin, kubera ko uyu mukino wa Benin niwo uzaduhereza amahirwe cyangwa se ishusho ngari
igaragaza ukuntu u Rwanda rushobora kuzitwara imbere ya South Africa. South Africa ni ekipe ikomeye cyane, ni ekipe ihambaye kubera ko yagiye igaragara ikina aya marushanwa y'igikombe cy'isi inshuro nyinshi. Mwibuke neza ko u Rwanda rutari bwagere no mu gikombe cya Afurika aricyo CHAN, rukaba rurimo rurahatanira kujya mu gikombe cy'isi. Guys, ndizera rero ko uwasobanukiwe neza niba dushobora natwe kuba twakwitwara neza tukarya kuri aya mafaranga. Byaba ari byiza kubona umwenda w'umuhondo wacu, idarapo ryacu y'u Rwanda riri muri Amerika ndetse na Canada bari gukina igikombe cy'isi. Aho ku mukino wa mbere buri ekipe iba yemerewe miliyoni 1 na miliyoni 2 z'amadolari ya Amerika yatsinze umukino. Ubwo tuhita dusimbuka tukajya mu kunganya, batanga miliyoni 2. Tukajya dusimbuka tukagera muri cya gihe ekipe ziba zimaze kuba zagera muri kimwe cy'umunani, kimwe cya kane, kimwe cya kabiri ndetse na finale. Muri kiriya gihe cya knockout sometime uba usanga FIFA yaragennye amafaranga igomba kwishyura buri ekipe itsinze umukino muri knockout, kwa kundi bakuranwamo. Uba usanga ekipe ihabwa miliyoni 7 muri knockout, yajya ku mwanya wa gatatu ikaba yafata miliyoni 13 z'amadolari ya Amerika. Yajya demi finale ikaba yakwakira miliyoni 21 z'amadolari ya Amerika. Ikagera finale igahabwa miliyoni 30. Ibi rero ni ibintu byiza kandi byatuma abakinnyi b'Abanyarwanda, kwa kundi tuvuga ngo nta bakinnyi turi kubona i Burayi b'Abanyarwanda, ugasanga abakinnyi b'Abanyarwanda bageze hariya barigaragaza, isi ihisi babona. Tutangiye kubona Abanyarwanda bari gukina mu mashampiyona akomeye cyane mu Bwongereza, mu Butaliyani, muri Espagne ndetse n'ahandi. Birashoboka cyane rero ko bino bintu turamuka tubikoze turaba tugiye gucuruza igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse tunacuruze abakinnyi barwo. Rero turasabwa kubashyigikira 5/5. Reka mbabwize ukuri, njye nitwa Tsinda, mwakoze kuba mwadukurikiye ndetse mwakoze kuba mwakoze subscribe. Amakuru nk'aya ngaya acukumbuye, utuntu twiza tw'ubwenge twose ujye kuzajya udusanga kuri YouTube channel yacu yitwa Kigali Universe. Kigali Universe muyikorere subscribe, mukoreshe ya kugira ngo buri umwe wese abashe kubona video. Bye.